Nkethikatho na Antony Mutegeri bwega okaire nuntu bakona kanya kugwatanira na bawotwe kiri weru weekend thaa 3 bitagwantinyari kinywa jani jamoja tukwanganirite tukubana arua kiri nteso chetu Yaria tukuthurania kiri nteto cia weru uretaini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Anto wichumiria kiri uringi bwa kura cha UDA Meru Seneta Kadhure agitarire wingi bwa kiama baba kaunti ya Meru. Ithurano bia UDA gukarika Tharaka-Nithi bicharerio nde Cecily Mbarire aririte kuthongoma kwa Utarani Bobo. Mutano morora athithite boga kigero gya KCPE kutharaka iri kiri KCSE nyuma ya kuona kwa muthomithia skuru ya Meru School. Muthako umwe kumege mbesa thura kinya wandiki kwendagia maguta kenda kwithomithia guketha matunda ja mpumi njega. Munanirio mathithio tukubona arwe ni Purity Richard tukendiria nteto chetu antubarani ya kiama kia UDA nibachumirite ndene ituo mwanya ja Meru kenda kuringa kura cha tongere bakiama gike ituone bimwantu baba ingi bakiumira na bingi bakioneka batinge imono akereka gita karia kuringa kura ya Seneta wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi augite nkurukia ntongiri 35 ni bachiandikithite kaunti ya Meru akigwa ni kanya gatiranganaga baringi kinya akiamangirie gana rimwe na kinya nkoroke atongera bange barabara itene mwanya rungura kiama gike kinyabo nibonanite kugwata mbaru kiama gike mwanka muthia mutukikare atwambiririe na iji na njira indiko Muthenya Juanarua kiri kithwano gia tongeria bakiama kia UDA bamatura kiri miriga ya South Central na North Menti negitire bwega gutina gacha kana thine riku no uria kitu bimwe mwingi baguchumira giomo mwe na konge bedra bagechumbiria na wingi na kinya kiringa kura ya Seneta wa Meru Kadhure Murungi na ugite ithurano bimpu mikethra chirecha umana weru kira kiandikaria indro mbere na thai watakatha thai zitha staneka ithatu kundandika kura ni mutombere na utieto aja mutego inkona ebui mbejere aja kuringa kura na isietete bwega gukasti vote yakwa nyagaka gucokeria antu ba Muguru Coffee Factory nkatho mono ni tubakumira bari antu baba ingi mono beja kuringa kura cia UDA ituone bietu bionthe biena thiri kuma rukiri mwanka thai na kira ngwenda gwakikishira antu bonde ba UDA ba Meru na ba Kenya kithurano giki ki very free and fair. Seneta Murungi nongerete kuwa wakinya gitara kuthura tongeria ba kaunti wena tegete gite kya mukairigito wa kiama giki na kinya na regoro no ugito no ategete kenda gakaria mumeru kunde na kiugo tumiri bwa mutambo jwa kinande kuringithia kura iji nigutuma ukathara mathakire uringi kura na kinya gutara akiugenda mono kinya ngiama ya MBC mwankene jwa ngirijire 47 batumira mutambo ta jojo tumikaga na rua sonkuwerwo mono nonto bwa this new system na inkuromba mono gathero IMBC yomba ku adopt method jeji likenda tukaringa kinya kura 2027 kwethera twiringa kura cia haki na uwazi nonto kinyoka thero we uri utiumba gutampa na system wiu no utiumba gwita kuringira mutunge kura kana guo gutara kura wataingi nkaringirwo kura ririga kinya kaunti ne gurwara nikenda mpumba kuongoza kiama kia UDA ndi chairman wa UDA Meru County na toma tukaibanga kinya national elections tukubange no tukaromba kinya itekia national lazima tukalie Meru aja county na kinya Meru ithirwe na usemi
bubingi national level. Mudiene kere atongeria mwanya bareo baraba dhuri na kura bageringa kura chao bonania wirubo wako watambaru kiama geke bakiuga niko komoka gokeria mero na mirandi ya weti na mbere iria bakugeka mathirikari na eu tigeria another around 17 months mere turinge nyakura so teaje kwamberia guchenja kaire tuga to change na nyakugia makira twaringire kura bando gitathiria ngugira kiaero gita support kiama kigetu mwaka 2027 na 2027 irio tugachoka kairi ki wananchi betu babare aya uju usik fresh mandate na ndina imani thirikari yetu ikanderiva nontuni inkuona number of milestones ira thirikari umbite kunderiva jana support yetu kiri UDA kenda tukaria mwana wetu kithure kindiki na into bingi bia tukwewa kuma ki thirikari into bira tweterete utu mtungi ugombotwa thirikari tu support thirikari no tubatu turantu babo metuje thirikari ni yakarana into lisi ya marimba nira umire ne karetwa ni president wengu akareta utungi umbotwa lisi no into bibio ndi bia thirikari antu ya kiama gieto kia UDA kiama gitikuite kiama kingugine batu teka tukulinga campaign batu imaendeleo tukuthithia na nkera kathuri mulungi ibwega kabisa na antu bombere bakugwatithania miru thaitu na gavana thaitu na MCAs twina ajumbe bonde baliuga ni UDA ni two-term president wetu William Samoei Ruto kumbere ya miru bakenda kwairwa twirwo tutige na ndiki amakira batu tugwatirite turi ya miru kana kira kigwatiri mu miru wa kuma rutero wa Mount Kenya East to support his excellency the president na deputy wawe kenda tumba kwita kuraja na tumba kwita mbere tugakaga nyomba turi amiru tutharia nkiripotrande tosha weru weekendi rea kwarietwa ni mutuge kare ithurano bia UDA kaunti nethora kanithi ni biambiririte bichereri anini arabi kubangiri kwambiriria thaa 3 cia rukiri ndene yutua kathumba kaunti ni machini iri gutumagirwa ni ukari na thina untu kumwe kinyotara ni bubu bukioneka kwanjiria mathaine jatha mugwanja ondeu kinya namba iri nthiguru nionekete kiri uringi bwa kura iji antu bakaibagi kinya kenda gutara atongeria bakiama giki atongeria mwanya mwanya baria batari na kiama giki bario gavana wa kaunti Muthomi Njuki munini wawe na kinya mubunge wa Maraka Reke Mbiuki ni bamwe baraba ikinyititwo ni mwanya mwanya kenda kuringa kura ciao tora Mati Mugambe akujirite Kiama kia thani kia UDA mundi kirutaniritie kurutha ithurano maturani kenda gucagurana kuona tongoria bao bara bakagwatira kiama maturani ruri rugendo rwa mwaka wa 2027. I'm moving around, seeing how the polling stations are moving on, and most of the polling stations have started off well. Mundi ithurano bibichereretwe bantu akwambiria thaa 3 cia rukiri birambiria thaa 6 cia muthenya yugo ikumania na thinere kujanitie na machini cia thurani na gutiga untu tukuona kena thino na keto tugucererwa ni tukuona machini ni function wega na candidates betu no bakuthura sawa ona keto tugucererwa mauntu no mathiete wega ala jiaru gukira mauntu mathiete wega na inkona tugucoka turikirio wega. I think there has been delay in network connections and we have been able to sort out that one. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kiri ithurano bibiararingira kura yake cukuru ya Rubate kiri gicigo mbunge gecu kegamba Ng'ombe. Bantu bate kiama kira gitongoragia ana kanithani kuri ciama ana grupuni ya bodaboda na kaire ciama ku thiini wa Kenya thiini wa siasa kiama gete ni UDA nebo turumiritie thaino. Njuki augite kuringaga kura na machini kana mitambi ya kiende numwerekera system rano ya kiama getu ya UDA ni system imwe ina transparency, democratic, ina chance ya kuda rigging kidokoanio na nembega na undu abrudia no huria gasongete gusonga kati ria ingu kupati kudura na ukienda kinga imwe na nusu kuduranto mugwanja. Munini wake Wilson Nyagamu Israeli inwe yaringirite kura mbari cia iriga wandia Muthambe kiri gicigo mbunge kia Maraha. Noncho kienkaro no nduiro no ikuoneka jia a lot of fairness
nambuge ura karurwa nutuno kakaomba kurutira kia mawira. Aramu Israeli yatumiritie ngwataniro kiria Kariba kaunti ya Tharaka Nithi ya Kenya na nkinya thirikari kagita tagaka. Ngoirwa no tukuona jiambiria wira to peace. Ndenda kuromba rayu yonekane kuma na grassroots mpaka edile boyu jionde mpaka turekerie national level na andu bari mbere kuromba ite. Bari renge mubunge Kare Kembioki no eraringira kura akiri chukuria Nturere primary wandia chogoria akiri gichigo mbunge wa gike kia Mara. Sija kudura tongoria ba UNDA nuji bala batwile kuka batwile bala ba gwolontwa ba kiatika. Lakini wini nde tukosoka key members ba kiama members bala registered members ba UNDA ni bobe na nafasi ya kudura na muthe yuju mundi na kodi na mbere. Mbioki augite ithurano bibi kathi na mbere na mutaratara. Yani mala constituency kwande an automatic delegate at the constituency level. Kogu nkerwa nka join abala bakadura mala nto kibao. Okay? Na nkenda liu to the constituency to the at the county level. Kutokinya the county level nyonge kalandi ndaithiririe nigitikiri konkerwa nkiromba gati the county level. Keri Potrandeto Chaweru kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Matheni Mugambi. Ndio mukaririgiti wa kiama kia UDA uria nowe gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na akathite uringi kura Bobo Narua akiuga ni bwitite na mbere uria kubatere gutina thina kinyeri kugite Bobo ni butarani bwatongere babiama buria bukomba kutha bugitegerwa na kuonagirwa ni wagiru buria bukario ori Rais Ruto na kinyete ndene ya skuli ya Koilel primary county ya Uasin Gishu kienda kuringa kura yawe. Rita Mwaniki ari na nteto iji na njira indiko. Mwenegiti wa kiama kia UDA na nowe governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire niugite ari na mwivoko munene ati kiama kia UDA nikio gigukorwo kinene makiria thiini wa bururi. Ino ni vuve ithurano cia atongoria a kiama giki thiini wa matura ngurani gwikika muthenya wa munthi thiini wa kaunti ya Embu. We've gone digital. Turathurana in all the polling centers in the country. Giki nikio kiama kia mbere Kenya kuthurana right at the polling center level. Na turenda gikorwo gi the strongest party in the country. Guku agitesanagiria ciama iria ciingi ta kiria kia mbathi akiugaga itire na sura ya kibururi na uguo itingiruta atongoria a kibururi. And these other parties are party by name. Ask them who are your officials. They don't know. In fact, there is a party today in Embu that is holding, they are calling it a national delegate conference, but it's a national delegate conference with villagers. Watu tu wa county. Kwa mtu kwa nyumba, mumeitwa kwa nyumba, you're coming from each ward, each village, kila village, mmekuja watu wawili, watatu, alafu mnajiita national. Please call yourself Village Delegate Conference because that is not a national party at all. Mwena wa gicigo mbunge kia mbere guru thiini wa wandi cia Ivurori na Muminji wanakuo ni gugwikagwa ithurano cia MCA kana nominations cia aria makarugama kithurano kinini kia MCA mweri tuthiete na kiama kia UDA. At the same time umuthi ni twagia na nomination cia aria makarugama na kiama kia UDA thiini wa by election ya Ivurori na ya Muminji. Tutia vingu polling station kogo tutingimenya nuri kwa sinda but twina candidates 11 ana kuma Muminji na mugwanja kuma Ivurori ni kuona ni andu wengi marenda ku identify na kiama kia ruling party kia UDA. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Nanandikiri mpumi cha kigirio kia KCSE Edi Mutembe yure wari na Max magana jana jema kiri kigirio kia KCP na umite njete guchumba na unanetia umbani boe mathomone okaire na njira kugwata aramere anene buru ya A-plane. Mutembe yure rathumagira skuru nthaka ya Meru School ombire gwitana mbere na kithomo nyuma ya rwangirwa kithomo na rietwa Bob Mwiti Foundation gwikira na kuingia wirane wa kumuthomithia ndene ya skuru ya secondary arambere ya Bobo gutari na wirigiro bwawe gwitana mbere na kithomo kinya nyuma ya mpumi cha KCP. Muthuri Muriuki na muriongirite na gututumira report ije. Edi Mutembe nikionereria gikiega ati ndikumakania kura umite bunkaki ugaciumia na guciikira atuketho kiumbana. Edi Mutembe miaka nethiri agwende Max magarajana njaimwe
primary school ndathomera Gikomene, after which in class 8 nilipata 401 marks. Kagite kau atimenyero akathithia gitumi muciari atari na umbani pomike skuru ene gukurukira Bogmwiti Foundation etho akiona munyaka jokwikwa Meru School kwa miaka na akilira ofisi. And after there nilipata scholarship na Bogmwiti Foundation, a full scholarship, the 4-year course in Meru School, that is. Na during the 4-year course, I've been good, not struggling in anything because na umana tinyumene au mena umbani agwete kre subject chonde iri arathomaga. Idondirone result egwitira ke min grade A. Ongintu kirandara kiandra shautire kitembene mzima hakuna mwenye akusikia venye nilishout au niondirone result cha mwana. Nilikuwa najua tu ni Mungu amenipea that good grade. Yes, I did much, but it is to say thank you to God. Utobokire muciari butethera bwibo botho indi nande na wirigiro utoro bobo ketho bwigaruka. I thank God nonto nyanje thai na mikirite gweta ora turona wa teu thai tukonwa enkwira Murungu inya buibwega mwira no role model wa mwarongina na mutanongina kwou I forecast in life. Kiroto kedi Mutembei de kwa software engineer ontobra nandi akwe kinyabu akombana. And with that A of 84 points, I'm now veering into software engineering. Yeah, I want to do software engineering at the moment, and I hope even as we proceed tutakuwa sawa. Bagishoken katho chemanya ke Bogmwiti Foundation irombithe ntobopo na kuguru na ate bakamugwata njara nkuruki kinyagwita university. Mpumba kwera Bob uniko muchokeria nkatho onto he has been a father to my son who has been fatherless from childhood monka kinya form 1. Nkomwira ibwega ni te onge mpumba tiga nkamwitira nkoro ewe kwa nkamunenkera komonya. I thank. We do really say thank you because you saw me through everything. I can't take the credit, my family can't take the credit for that, but we'll really say thank you for all that you've done. Tumushokeria nkatho ta foundation no tota turinganthi o wirane bora ikire na Bogmwiti agwata A ya 84 points. Tuna gikeno gikinene na turenda kumwashua through our chairman tukendelea kumusponsor mwanka akinyithie kiroto kiawe kirendaga. Amana bubu kongina kuguma kiro Bogmwiti oraratho maskuru ya mangu na agwata minus augitekera ikabata ni mwana onte kwithona mitugo mega no ntondo bubu ni butumita na baba ingi betho bakigwithia kiroto kiao. I had an A minus. The A minus I'm planning to do structural engineering or civil engineering. Hiyo tutajua tukifika mbele, na kwa kuongezea ni discipline, naweza sema discipline ndio imenifikisha mbali hivi. Huko shule tumeona vijana wengi bright, lakini saa discipline hakuna. Na vile results zimekuja leo, naweza waambia tu kweli hazijakuja vizuri kwa wengi wao, because discipline make the man. Bila discipline hakuna kwenye utaenda. Na mono tukira aciari bonthe inyekeja kwithira mwana oku ata perform bwega etiaje kumwariria boi kana mbi ubati umwe encourage no tuju mwisho jwa kithomo na teju mwisho maisha awange mbere inya aciari bara anabao bata kinya ara barendete bakinya bukae ni discouraged mwathani ena gitumi kia grade iu aete mwana oku na grade iu aete mwana oku mwathani agagwikia amwikia mbere nayo na akathithia mantu amega ke future we. Derek Muthomi ngugire aritagania wendia bo maguta bubu atethithagia kenda athunkumira muko jwawe indi ni kenda mba kwithomithia na kwirutaniria gukona ndi ni guciarita matunda nyuma ya mutano jo kugwata ma grade A- ararathomagira skure kwana ya Kirindine ithe mwana jo atumbita kwithirwa akimuthomithia nyuma ya kwajwa na kugwatwa ni stroke akiaria mutano jo na ataririte gikeno kiawe nyuma ya gukuruka guku aria antu bawendi
bubwega nibo kinya baramugwatagia kithomone na kuntereji cia Gembe South School eje kirindine na kinya ya Ndakae Gembe Boys ikionania umbani bo kadha kigerione. Dennis Mugendi na Chikinya. Tule ni antubochiu antugukumenyekana taga ciuru gicigone kyo bunge kia Gembe South nio twithiriritie Nderiki Muthomi ari kibaruge ne gya kwendia beteroli nawe na kenerete kugwata grade ya A- kuria arathomaga cukuru ni kirindini ndi secondary tigo kwithira uturo bwawe burari uturo ba mathina nyuma ya ithe kwithira ati guciumba akuringwo stroke na aronja ndathomera kirindini secondary school ndata ndoitire sote ndo ndawata grade ya A- na ndawiritwo muno ari bya tumembe ako na sema utawi kenda mbona byo tumangira kura nguo kura bya kuria na kura into bingi bya mbaga na tumera umusie onto my family tika saora bangu naye ni yako paralyzed tu atembei wanakapo nyumbani na angeweza kunisimamia popote kunisomesha na tunashukuru hata walimu wale walikuwa na yeye na mimi nafurahi. Mimi nimeumia kutoka 2017 na nimepitia changamoto mingi na ningependa ashughulikiwe ama asaidiwe aweze kufikisha ndoto yake. Kati alimaliza mtihani wa KCPE tulikuwa na changamoto, aliweza kusponsiwa na Mereti Rufus. Githomo kia Eric kiragwatiritwe kiao kia antu ba wendi bubwega na nandi ubatu no bunene kiriwe bakomuike university aria wendi bwawe ni gutwika engineer kenda atethia ithe uju. Sasa ningeomba wale wiru sisi kama watapatikana aweze kumsaidia. Imwe kwa imwe ni tukinyite cukuru neji ya kirindini ndi secondary untu twithiriritie gikeno gikinene mwarimu munene Irene Miriti atongeretie gukungwira mpumi iji injega minisco iri 7.5 na kiri alitomaga na jana akwibonde bagwete grade cia university ke alitoba umana yana itwiketie 307 rare na A- imwe B+ 13 B plain 79 B- 111 C+ 103, C contra ina 72, C- alitoa 14 na D+ murito omwe na itobwithitio bwega tuna mini ya 7.53 na andombe atongeria bonde tukarie skuru ye twentura twirana sesa onde bakangilia skuru ye tukeya kuya torwa giant yetu twanje kuthekelo ibangi kirindini secondary school kya kuithwa asiari baba tina na biase wiki ana Meru school kasi ntimbiri na baita so please tukari skuru yetu tukari mwalimu wetu tumite kirindini cukuru ya Ndaka na yo ya Christ King Gembe Boys na boika withireka ugutongeria aria bali na minisco ya 7.8 alitoa kithumba bagwete grade cia gutonya university imwe kwa imwe na utongerie ni bo mwalimu munene Lawrence Mutembe na alimu bangi baliuga cukuru yeyo no igete nambe na gutwika nchamba ya kithomo. Gembe Senior School, we are delighted because once again we have maintained our position in Gembe as the academic champions of this region. This year, we earned 330 candidates and we managed to take 292 out of 330 straight to the university. This being the best the most disciplined boys school in this county. Ama namna gani vijana? Na kwa hivyo tunawaahidi wazazi na wale community members na wanasiasa wale ambao wametusupport kama Mheshimiwa John Paul mbunge wetu wa Gembe South ambaye amesupporta wa chief principal sana na wale viongozi wengine wa elimu katika eneo hili ya kwamba mwaka ujao tutaweza kupata alama iliyo juu zaidi. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe South, County ya Meru. Tanambera kurumira nteto chetu twachokera ni mpumi nkuruki kuma mwiriga jwe Gembe kebebe mutambo.
Miongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati. Ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI. Na nao igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake. Turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana Kitengela kana Kirogoya. Turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199. Rhino Gypsum Studs and Channels. Bei nafuu, bidhaa za kudumu. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. This January, don't just enroll. Progress with purpose at Nkabune Technical Training Institute, the best-ranked institution in the region and trusted by many. At Nkabune TTI, learning is modular, flexible and rewarding, allowing students to gain certification at the end of every module and start earning, working or advancing even before completing the full course. At Nkabune TTI, we offer market-driven courses in business studies and entrepreneurship, computing and informatics, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, mechanical and automotive engineering, hospitality and institutional management, fashion design, cosmetology, liberal studies, practical short courses including CCTV installation, driving, cake baking, makeup,
etc. We're proud to be the only institution in Kenya with a fully operational restaurant in Meru Town next to Farmers Center. We also offer accommodation inside the school at an affordable rate. Admissions are now open for the January intake. For more information, call us on 0719 186 814 or visit our website www.nkabuneti.ac.ke or visit us at the main campus, Meru. Nogosho antwara umba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwatogeni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana theroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwa kunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goroyo nthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuko chia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo ya pendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Gwitana mbere ya kurumira ntiso chitu tugichokera skuru enthaka ya njia na burie ruri nichonanitia kuthithia bubwega kiri mpumirira rarekererwe goro arachikitia ritwankurukia kana na 70 ndene university nichonanitia kinya kwithuriri na mpumiri iguru ikiringithanwa na mwaka jo 2024 arimo ba skuru ije bakionania kugwirwa kwao nontubo tawura Marion Karugi agutariria. Kuru mwanya kuma mwiri oyo embe ni sietete na mbere ukungwira mpumi cia kiro kia KCSE kia mwaka muthiru ara skuru ya nthaka ya njia ethiretwo iri imwe ya skuru iri ibwithite boya kirio niki Mungu tujaze amani utupe nayo nguvu tele tuna nguvu Mungu waongoza ndio chini jina letu na kwa tamini ya 7.01 baendete aritwa kulukia na rimora 70 university bakione ne bongeleta kuma kiremini ya mwaka wa 2024 arabari na mini ya 6.83 ya uramu warimu munene Alex Karuma utariria. We have 3A minus, B plus 10, B minus 29, B plain 29, B minus 45, C plus 84,
C plain 69, C minus 32, and only 3 D plus. And our mean this year is 7.01 compared to 2024 of 6.83. So we have a positive deviation of 0.19. So we have something to thank God for. Kila kikuthai njia tutia kiedu resort usio ni genuine bakathithia kosi mbea bama baka engineers mandaitare arimu uti muntu thita kosi rereo imbea good result iteana ontubwa kuia kierio kana ontubwa kuonelia ritwa exams bao tutana tuko na muthenya weekend Saturdays all the time morning all the time we are with our students. Skuru ya Nthaka ya Borerure ititina nyuma kinya yo kungwira mpumeyi nyuma ya kumbana kuma kiri mean score ya 5.8 mwaka ja 2024 na riu kuatamini ya 7.2 baende tiana nkulokia ya narimora 60 University ya ora mwarimu munene Kaireja Ituru au tariria. We are under 7.23 and 169 boys are going to university. It's not a very small jump from 5.8 to 7.2. It has taken a lot of work, the division of the teachers, the non-teaching staff, the students, community, and especially the candidates. Nkiripotera weru weekend kumembe beta wa Marion Karugi wa NAFTA. Njema kuma mairinane bori ni onanete kwithikira ni kuura kwa mwana wao ureni wa kirasi kia form 3 ndene skuru ya Nthaka ya Nkobo. Mutana ujo na ritwa Mark Marete atira choka skuru na ritwa bangi bagichoka nyuma yawe kuura ate kumenyekana na ari mwankira na arua. Mutana ujo aririkana ta mundiru nari ari kwambiriria kugawe arenda gutonya kiriwini na kwa ate kwenda gwitana mbere na kithomo kiawe gakimutegi gatumenyithia nkoroke. Twina Kenneth Mutuma uria withiritwe tumbite kwithirwa tutinwe kuma ntuku ya Sunday tariki 4 etire kanisene acoka nja na gucoka nja atigandikite baruga na atigana thimu iria ari nio acoka etana tutamona kuma naru. Inu migambo ya Caroline Kiendira yoyori kieba kitheri na inu nyume ya Nthaka kia form 3 cukuru ya Nkobo Boys kura Jumapili na toneke mwankira thaino mona kwithiri baringite riboti kiri borichi na kuringana na acheri ba Mark Marete na Nthaka ino itwire tari na thina buru nkinya kiri kithomo giake mwanka muthiru ta mtu atiga bandikirete baro ati we na kwenda gutiga cukuru na atonye kiri winning bakiuga bariona takio gitumikira mbere kura na Maki akiora ntugu ya Jumapili na atigire andikirete aciari bake barua ya kugati we ari sawa batika muchwe nethiritwe ena kathina from term 3 na mbiririe kukaratoka ena thina ya skuru na mbiririe kuga na kwenda gwita kuina muno ena talent ye kuina indi turi aciari bawe twarianwe na twamwira twamusupport kuina indi twamba muromba acoke skuru na twamwariria muno na inya itutumite achore inya betu bethirwa be mwarairia indi ntuku ya Sunday yo kinya nona skuru gechoki irio mwana u arikirie kuma nja na kuma nja tutamona mwanka na arua term 3 mbere acoka skuru na atigire atwandikira baruga na twira we gintu kiria endete muno i kuina indi ria acokere nja nejire na twarangia nwe na inyi twaringaira mwarimu akauga mwana ate na thina skuru indi akwinjanja twona buru ati kariri bwega na ati kumba kwendelea kukarana bangi urethairwe karabo Mark tutwira tutena thina buru na uti untu ginya thina bu Mark utikio yani mwana kuru utikiuria umba kuona kio muria no tigintoarega turipotete na utethio turona ruterero thirikari na ntumwa ya acheri baba kiri Mark uria mbumbo mwira batu tutena thina yonthe na wene jenja na twereano tuonane twatethania batu tumwendete na eje twaranirie itukuromba muntu uria muonete no atwire ari na inya mwariria atucokera tu aciari bawe tukamuthikira
na tukathithia eje twaranirie ikenda tona uria akathiria cukuru na uria agakuria kiewa kiawe. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera weru wikendi niukambitaga ki Mutegi. Narua kiriure daktari ni tugutarwo gukonia thina ijikene ta polycystic ovary syndrome ira ijikene muno ta PCO. Daktari na njira ya ndene na gutarire gukonia thina ije na kaumo kayo na kinyabura mwekuru kana mwari amenyaga ari na thina ije. Inkwenda twariria mantu ma condition yengi yegagua ige affect ekuru na ekuru pegwa bakithina muno batakumenya ithina mbi na nio ino ni thina yetawa polycystic ovarian syndrome na muno tukigita tuga PCO. PCO imbio PCO ni thina yanagia na hormones na ciyanagia na kire mwekuru akire abari ka reproductive age. No ciyanagia na kwithirwa rira mwekuru no maregagua ake ovulate kana akiruta makome make okira mweri ovary iririsaga ikome alafu mweri uyu ungi ika prepare kuririsa ringi ukaya kwithirwa mwekuru ena thina ya hormones muno kwa ena one certain hormone iraigwa a male like hormone itawa androgen ikaigwa ne kurigiria mwekuru egwa akirisi ikome riake every month watweka makome mautweka mako accumulate kiri ovaries na watweka mwekuru atikwa akiona periods regularly na watweka mwekuru na kwa ena thina ngita ukaigwa na kuigwa ororo muno on the sides ya ovaries especially hapo itakuwa akiwa kirisi makome nio thina ino nio mba kuigwa ikireta uso thina ino ingi no ntu mwekuru atikomba kurisi makome watweka mwekuru kinyo kwa na guchugia kugia na mwana watweka atiomba kugia na mwana ni akose infertility nio no ntu ba kwithira ba hormones ino kumwekuru na choshina ina imbalanced hormones no ewe mwekuru kwa ena ndariri ino geja kwa na kunenea muno atuka na obesity kana okaiwa kinyana kwa akiwata ntundu size ya mwekuru kawaida atiwa ena ntundu na sio ntundu no wike kura kire on the chin kana on the face kana even on the chest kana kire even the abdomen kawaida ntundu ni wike kura kire mtu murume kawaida lakini ndiraye gukura kire mwekuru ne kuonania ari na hormone balance nontu bakwewa ena hormone ino ya iwa ire more in antuarume na igatukara mwekuru agiayo akwambia kuya ena features taira chia mtu murume polycystic ovaries nio nwegawa ena ndariri ciayo ndariri cia nata mwekuru mba kumenya kethira ari na polycystic ovaries nontu ba hormone balance ewa arena irregular periods na rira periods ciaya otweka pengine chomba kuya nyuma ya mieri iri kana ithatu na ciaya chuno churimbe kuwa ireja ire kidogo sana kana igatuka ireja kidogo lakini karakagita karaja iyo ni moya ndari ya hormone balance iretetwe ni polycystic ovaries ndari renge mba kumenya ni okay ai na polycystic ovaries ni ukaya kwithirwa in addition na guchoa mwana kagita karaja lakini atikomba kugia na mwana kwogu mwekuru niwe ena polycystic ovaries na ikwe na ikurigiria agia na mwana kutaria mwekuru na choita mwana for a long time na kwa na irregular periods na bweri kwigwa akioneka daktari omba kenda omba kuraithirwa erwa kethira ari na polycystic ovaries ndariri rengo mboko mwekuru mboko akiona menyane okethira ena polycystic ovaries ni kwithirwa around areas around the neck kana under the armpits kana between the thighs kwena color change iwa change ya rangi tuka more darker than the other color ya rangi ya ngozi yake kukungi na mononi waikiwa ena kwa
uthio bwake bukwa bwena pimples kana twitaga acne kana okuga ena very oily face watwika ndira akunini kinya atakite maguta kwa uthio bwena maguta maingi na nukwa bwena pimples kwa ino chonde ni ndariri ya polycystic ovaries. Mikire na mikarire ni tugutaro gukoni umenyeri bwa miri muntu agakinya miaka 30 gwitia kuri na mantu jabata muntu abatere kuthithia kenda atigatindire. Ntuko ya narua agatumenye kumenyera miri na kurigiria ukuru amwe na mbajwa iria chiejaga. Riria wakinya miaka 30 gwitia tharathara mwiri jwaku nyuntu gucokaniria ikuremaga kuringana na uria miaka igwita. Amberia mazoezi rukiri kainda kana ugoro thunguthaga ontuko mikanda igana kana ukamatukaga 2 kilometers ontuku. Rejaga mirire itina maguta tarukiri akia ikwa kana therukia mitugu therukia nkara no rejanagirie amwe na chai itina sukari nyingi rigeria intobie na sukari mono roje na runyunyaga ontuko ngirasi inyanya. Menyera mwiri jwaku kurigeria ukuru na kinyamba jwa. Mutheja tsana njire ndikungo chokere nkatho cha mwanya no tubakona kanya kugwatanira na bawo Twitter nambe ukenera mibango ya TV tuchemane tukerujo kire weru thamu gwanja nyume kagita gate kuraja ni mubango jo gwatukanga emwe kwemwe kuma studio cha weru FM reterine MC Tash bitawantinyari Kenya Purity Richard no monanire wetu Mathithio.